Manipud iti MPBC Drama Production Center ken daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaan da kami babaan ti panagdengegyo kadagiti radyoyo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti naimbag nga adal, ken sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dalan, kinapudno ken biyan. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Inta ibasa ti Proverbio 25, versikulo 23. Ti panagpardaya yeg na ti pungtot, kas iti angin nga awan dwa-dwa amang yeg iti tudo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno, Kenya. Lucena, agyamanak dito'y peanut brittle a pasarabo man. Awan anyaman na, Mildred. Isumit lagayam a naglive ka, ta nagbakasyon ka gayam. Wen, napan kami nagbakasyon inji Pangasinan. Idi nagawid kami, di magas kami inji Bagyo. Ado ti kwartayo Saan man? Isumit lagayam a makalawas ka nga awan. Oh, kat kumusta nga diti opisina? Napukawan di kahera iti 50,000. Anya? Koleksyon day chay. Apay ngay. Pagpalpalawagan da nga rod no apay. Mga no adala ang nalabsan na aresibo. Sapay ko maatakas ta. Ngam sabali ti mapampanunot ko. Anya ko maday ta? Imbulsanan sa ti kwarta. Anya? Kumusta nga iti bakasyon, Lucena? Makabanlog mat Anyamot nga iti impulong na kin kaday ta, Mildred. Anya ngay ko mati ipulong na. Ay na, di mo laam mo. Idi awan ka, nagadot imbagbagana. Anya? Ibagbagana saan ka no anilakay mo ti kadwam a nagbakasyon. Sino ko ma? Lalakim ka no. Anya? Napan kayo ka no nag-beach. Sobramat day ta Mildred. Iso asaan ka bastag taltalak iti day ta babae. Narugit gayam ti panunot na. Talaga, backbiter day ta ka-opisinaan tayo. Kat no imbaga na anapukawan ka kano iti 50,000 pesos. Makitam day ta. Talaga gayam adakas ti ugali na. Oh, apa niya adwa ka lang dito yung lamisaan? Ay, bayam. Di ayaw ba ni Mildred? Ay, saan mi agayam day ta a tao? Huh? Taapay mat. Kasla di mo amo ti ugali na. Kitsak ngay. Mabali na kada makitable kada kayo? Wan Agtugaw ka ta agorder tayo iti kanin tayo. Thank you. Ay, kasimot ni Mildred. Agmay-may sa iti lamisaan na. Saan nga umas asidagday ta babae dito'y? Tama nga no jak makatapal. Ala! Ape akas talauna iti suron mo kenkwana. Naglaing namin amang perdi iti pada na a tao. Ha? Ay, padasin nag-appear dyan. Talaga nga isagunot ko! Pilo, umay ka man. Mabit lang, ma'am. Tamad na matilinis ko. Umay ka pa'y ditoy. Apay, ma'am. Itimplaan nakman iti kapit. Aglinis akpay, ma'am. Nakarikreklamo ka. Kung tandak mo sana ka makalinis. Ipulong kanto pa'y. Ibagak asadot ka. Kaputlaan ka, napigsa ka kanisar. Anyati ko nam. Ay, unin, ma'am. Itimplahan ka. Agtulnog ka matlagayam. Nagadupay lasaom. At tamadmadlaw ko ka manong pilo. Anya day ta, sir. Basta nagdalos ka, kanayon nga unang ba iti office ni Mildred. Kasano? Agungungot-mut ngamin, sir. Ha? Untan na ka? Uwin, sir. Sobramat day ta babain. Tila'y paparamid na kanyak, sir. Agpatimpla iti kape. Agpagatang pa ijerwar. Di mo ngamin iruwam Diyak ngamin kaya tagumura kanyak dagiti ka opisinaak, sir. Ay namanong pilo, saan da ka susulduan ditoy, tap nagtimpla ka lang iti kape, ti may nga agin bobos.
Tandaanam dayta. Agpabunyag ka matgayam, Lucena. Wan, may sakan to aninang ha? Katwan Katsyak ngay, alangan mo't adi nakalayan aninong. Amin kayo Ay, gumurakin ka, no di na kami awisan. Nangag kung agpabunyag kagayam. Wan, Mildred. Apay ngay, adinak man la pinakaamuan. Ha? Ay, syempre, umay ka. Kayat ko, may saakmat aninang. Wan day talaga yam. Anya ayagi anak kag iti bunyag, lalaki wano babae. Babae. Agkumaritan ano kasta. Sige. Kaano nga iti pabunyag mo? Mga nagkaitibunyag, kunam? Wan, iso anas kan abaro ti pagbado. Jak kayat amapan kay ti kakastapas kan. Tapay. Ang mukmat nga main, amapan ka laing agpalastog. Di ka man agsao iti kasta. No apay nga min, yan ay banda ka pa'y laing. Hay, talaga nagalas ti ugalim. Mildred, Amukmat nga idi pay laang, kontrabida kan iti biyag ko. Anya, umatendar mo't ni Mildred? Wan nga rod. Ay na, Jackson umatendar, no adamot na dyan Mildred. Ay na, mapantalat taa. Amo mo ta kagurgurak na dyan babae. Sino kumati saan? Ay na, numabalin la kumat agbabawi. Numabalin la kuma. Ayan na ngayon ni Kumari Mildred. Di may amuno sa dino ti ayan na. Adamat ita ijasimbaan. Ang mga no adalaang dita. Agpapaigid sa matan. Yaklakit di kayat nga asikgan. Kaasimot Ang mga no adan tumanon pirjan na sa bali at tao. Ay, jak kayat adenggan di kasjay nga ibagana. Ada ka maggayam dito Mildred. Apay nga agpapaigid ka. Kasano, no umasidaga kadagiti ka opisinaan tayo, aday wandak mo. Anya? Makapasakit iti nakam. Kasta ka di? Apay ay, anya launay ti basol ko kadagita atat tao. Mari Mildred. Masaksakitan akon, mare. Apay, anya ti basol ko. Umay ka kiti, tagraragsak tayo. Kasano nga agragsaka, kat aday wandak mat. Agawid kami, mare. Medyo naulaw akit yung pasangom nga arak Agyaman nagtaimay kayo. Agkukuyog kayon kada Mari Mildred Ay, Ha? saanon? Si kaano kayat mo? Never, Jack kayat. Agmay may saak laang. Intagit din. Uray ka di sika, kat aday wandak matan. Saan mo't, ma'am? Amin kayo, kat umad adayon kanyak. Ma'am, Apay, anya ka dilaunay ti basol ko kada kayo. panawan ka pa'y, ma'am. Ado pa'y nga minteramidad. Anya? Mare, agimbitarak ko ma. Para iti anya. Birthday kinton bigat. Talaga? Wan, mare, kat kayat ko nga umay kayo kumaamin. O sige, ibagak to kadagiti kakaduha tayo. Ijay balay, mare. Sige. Nakadutin sa ganam. Ngam awan mo to may abisitam. Nagayabak mo't lakay. Kagurgurad na kan samat dagiti kagatwam. Noan niya launay ati basol ko kadakwada. Kagurguradak at talaga. Intayo matan maki-birthday Ay, saan? Jack kayat. Agur orayan ni Mildred iji balayda. Agsaksakit pa lang tinakam ko kankwana. Gapo kadagiti inwarwaras na kontra kanya. Siyak mat, Jack magustuhan ti ugalin na. Narikatan. Ang mga no siyak tumat isa runo na appear dyan iti sa bala tao. O sige, nakngarudan. Mapan ka pa'y laang, kat pinirdi na kaidin. Narigat mat no sa anak amapan. Kat imay mat idi nagpabunyagak. Pare, ni Mari Mildred ngay. Aday jay salas, kumare. Apay asiksik ka laang matimay. Busy dagiti kakaduami. Sapay nagaduti linuto na sa gana. Nagayabak mat. Ngam saan damat akayat ti umay. Anya ay ati basol ko, mare. Takagurguradak matandagiti ka opisinaan tayo. Ay, Kaslaad da sakit ko ang makaakar. Taad aday wandak. ala, ibagakkan ka.
Sige, Mare. Saan mo ko maatagidaksan dayto nga ibaga? Sige, Mare. Ibagam ko man. Talaga gumurgura dagiti office mates tayo kan ka. Taapay. Gapo iti inararamid mo apan ang perperdi katakwada. Anya? Oray siya kat pinerjam mat idi. Ni awan mo't malagip ko. Idi nagbakasyonak. Imbagam asaan anila kay ko ti kadwak anapan nag-beach. Ha? Ay, uwan, Mare. Nasakit mat tinakam ko kan ka, Mare. Jak paglibakan dayta. Nga maasi akmat ngamin kan ka. Tad adaywan da kadagiti katrabahuan tayo. Mare Lucena. Ita, amo man no apay. Uwan, Mare. Bayam takasaritak to ita. Dumawatak iti pamakawan ka dakwata. Mare. Adar aramidak. Mare. Pangasim ko ma, tadangganak. Kaya't ko taagkid daw iti pamakawan kan ka. Apay, ada ka di basol mo? Jay panang dadaal ko kan ka idi. Dayjay ka di. Amok nga iso ti panggurguraan nyo kanyak. Iso apakawanan dak ko ma. Sorry, Mare. Asino mat ngamin ti saan nga agsakit tinakam na. Agkakadwa tayo. Ngamdakas mat gayam ti ibagbagam itilikliko dak. Pakawanan na ko, Mare. Bayam. Ikatakon ti madi nga ugalik. Saan anasaya at timang ibalikas iti saan apudno kontra iti padam at tao. Di ka mang dadaal tapno saan kan tumat a madadaal. Papagayam di taan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin.